dan, spoštovani gledalci in gledalke, ko je pred kakšnim letom, mislim, da zdaj že letom pa pol ali pa mogoče celo 2 leti, se zgodil ta incident v Žalcu, kjer so ljudje poskusili konopljine poškote, ki so bili polni THC-ja in jih je potem gasilci so prišli iskat, da so z tega kozolca dol prišli. Od takrat naprej so ljudje bili tako prestrašeni, da so nas dejansko klicali v našo oddajo in spraševali, ali konopljina moka, ki so jo oni kupili, če bojo od nje zadeti. Dobesedno. Pa piškoti, ki so jih kupili na tržnici od nekoga, če bojo zdaj od njih zadeti. In tukaj mislim, da je še vedno ogromno veliko potrebe po tem, da razširimo svoje znanje o sami konoplji in vsem tem, kar nam dejansko nudi. Danes bomo govorili predvsem o CBD-ju. Verjamem pa, da že poznate razliko med CBD in THC, skratka vse to boste spoznali danes. Vaša pozornost pa je seveda vaša odločitev. Lepo pozdravljeni, dobrodošli moji sogovornici danes in hvala lepa, da ste za nas prišli iz Hrvaške, iz Zagreba ali odkot? Iz Pule. Iz Pule? No, malce bolj mrzlo je pri nas to vsekakor. Za sam začetek, mogoče, kakšen je vaš odnos in vaš pogled na konopljo? Pa obzirom da sam jedna od oboljelih, od bolesnih, kojima je konoplja apsolutno lijek. Ja nisam bila s nikakvom doticaju sa konopljom, jer me ništa vezano s to normalno nije zanimalo, niti je bilo u mom segmentu, ja sam gradsko dijete, konoplja na nekoj njivi mi ništa nije značila. Međutim, kada se otkrilo da je to lijek, i da kod mog oboljenja, za kojeg nema lijeka i službena medicina ne može ponuditi Bog zna što, ja sam se 11 godina liječila službenom medicinom i zaista pulska neurologija, svaka čast, to su ljudi vrhunski stručnjaci, vrhunski liječnici, a kada vam oni počnu govoriti nabavi si CBD ulje, kada vam oni počnu govoriti da nađete konoplju, lijek od konoplje, kada vam to kaže specijalist neurologije, onda vam to valjda nešto govori. To je ono što je važno. V bistvu zdaj naj bi prevedla, da bi vsi razumeli. 11 let se je zdravila, se pravi v bolnišnici Puli, kjer je povedala, da so vrhunski tudi zdravniki tam in da so na koncu že oni priporočali CBD in da bi začela v bistvu, ki je diagnosticirana multipla skleroza, da bi uporabljala CBD olje ali smolo, tako da v bistvu z te zgodbe je poznana konoplja. Wow. Torej, pred 14 leti, nekaj več kot 14 leti ste dobili postavljeno diagnozo multipla skleroza. Najprej pač tista klasična zdravljenja, ki jih ponujajo v uradni medicini in ravno uradna medicina vam je priporočala torej CBD. Mogoče imaš ti podatek o tem, a je to našim zdravnikom v Sloveniji dovoljeno, saj CBD je dejansko legalizirana zadeva, mislim, ni sporna na nobenem nivoju? Ja, v bistvu pri sami konoplji ni sporen CBD, v bistvu sporen je THC, ki naj bi bila psihoaktivna učinkovina v sami konoplji. Mislim, da je v prejšnji oddaji tudi gospa z onkološkega povedala, da imajo tudi oni pozitivne reakcije na sami CBD. Se pravi, CBD je tisto, kar mi podpiramo in kar bi pomagalo, kar je njej pomagalo, tako kot je sama tudi svoje zgodbe povedala, je CBD ta. In on naj ne bi bil vprašljiv. Se pravi, ni on tak, ki bi v bistvu bil prepovedan. Če gremo čist osnovno zadevo, se pravi, imamo konopljo, sveto rastlino, o kateri se je pisalo tisočletja. Mati Tereza je dejansko zapovedala, naj se goji, iz nje se da nares od vrvi do hrane in do vsega. Živali so se zdravile s tem pred 1000 leti nazaj, skratka ogromnega znanja imamo, ki je mogoče bilo malo poteptano ali pa kakorkoli. Skratka, iz konoplje lahko dobimo veliko stvari in tudi več različnih vrst konoplje je. Se pravi, ne moramo vse vršiti v en koš. In nekatere torej snovi so psihoaktivne, to so dejansko THC. In CBD so pa tiste stvari, kjer je pa ven pobran THC, kaj ne da? Ne. Znači, jaz si razumela pitanje, znači da ne možemo baciti svu konoplju u isti koš i da su različite spojine. Razumela sam. Dakle, radi se o tome što industrijska konoplja, od koje se radi lijek,
od kojeg se može napraviti i lijek. Da se razumijemo, to je industrijska konoplja također ima THC-a, samo u vrlo, vrlo maloj količini. Svi ljudi koji koriste recimo po shopping centrima se može kupiti CBD ulje za dodatak prehrani, protiv prehlade i tako dalje, za podizanje imuniteta. Međutim, nakon recimo mjesec dana uporabe tog proizvoda, sasvim sigurno će onaj koji to koristi biti pozitivan na THC. Iako uopće nikakvih psihoaktivnih efekata nije doživio, osjetio, vidio, svejedno će imati, naći će mu se u tragovima, naći će se, dakle, psihoaktivna tvar. Ona se ne osjeća kod konzumacije. Ja govorim samo o proizvodima koje sam ja osobno probala i zato mogu reći da ono što sam ja probala, to je vrlo bitno da je visok CBD. Zašto je to važno? Ima puno proizvođača industrije i industrijske konoplje i lijekova i raznih preparata, krema, ne znam čega, od CBD kreme, od CBD proizvod. Međutim, postotak je vrlo bitan, postotak je važan. Torej, važan je odstotek. Se pravi, procent CBD-ja v samem proizvodu je zelo pomemben oziroma najbolj pomemben. Koliko procentov CBD-ja vsebuje določeno olje ali smola. Točno. Ako je recimo, postoje proizvođači koji proizvode CBD ulje već jako dugo godina. I smole, i masti, i svega i svačega. Međutim, ako netko ima karcinom ili multiplu ili Parkinsonovu bolest ili Alzheimer, apsolutno mu ne bih preporučila bilo koga. Dakle, vrlo je važno, ono što je od presudne važnosti, to je prvo i osnovno, da ljudi se maknu sa crnog tržišta. To se ne može dovoljno glasno reći, to je najbitnije, jer ako netko zaista želi izvršiti samoubojstvo, neka nađe jednostavniji način i jeftiniji. Neka ne kupuje ulje na crnom tržištu. Pa dajmo to še enkrat glasno ponoviti po slovensko. Tako sem rekla, da se dovolj glasno ne more povedati, se pravi poudarek na to, da naj ljudje nehajo kupovati konopljine izdelke na črnem trgu. Ker niso kvalitetni in ne veš, kaj vsebujejo noter, kvečem lahko si škodiš in je rekla, če že iščeš način, da sam sebi škodiš, potem raje izberi nek način, ki ne košta toliko. Ker na črnem trgu so tudi proizvodi, vsi te, ki jih v bistvu ponujemo tudi mi in ostali, so veliko dražji, ampak ne veš, kaj je notri in je strogo proti tem, glede na to, da je probala marsikaj in tudi... Se pravi, na črnem trgu lahko dobiš CBD smolo, ampak dražjo? 3 puta skuplju. 3 puta skuplju od one koje se dobije sa svim certifikatima, sa svim računima, sa svim papirima, na što je plaćen porez, što je provjerila, što je recimo, ajmo reći, ako ima certifikat, evropski certifikat, na primjer, Medihemp ima evropski certifikat. Znači, to nije mala stvar. To je velika stvar. Jer to nije netko radi u garaži, to je rađeno u laboratoriju, radili su stručnjaci. Nije svatko stručnjak da proizvodi lijekove. Budimo realni, ljudi moji, da li biste djetetu dali lijek koji ste kupili na ulici? Da li biste djetetu dali? Ja, v bistvu pa moram prevesti še to. Ja, vidim fajn. Da sledimo zakonom. Tako. Se pravi, velika razlika je med certificiranimi izdelki ali pa tistim, ki jih po domače rečeno nekdo dela doma v garaži in da je treba biti zelo previden. Se pravi, kupovati izdelke, ki imajo certifikate in v bistvu vprašala, ali bi vi svojemu otroku dali nekaj, kar je nekdo naredil v garaži, ali bi mogoče le obrnili se na nekoga, kjer so pač izdelke naredili laboratorijsko, strokovnjaki in tako dalje. V Sloveniji, kako dolgo so dostopni zdaj izdelki z CBD smolo? Tako bom rekla, dostopni so že par let. S tem, da nekako so se v Sloveniji ljudje vedno obrnili na sosednje države. V Avstrijo so hodili po to? V Avstrijo, Nemčijo, kamorkoli, v bistvu so naročali od njih, ker tam je to dostopno, tam lahko tudi po določenih lekarnah kupiš, se pravi CBD olje ali smolo.
Pri nas je pa to nekako zdaj, ajmo reči, začetek tega. No? Tako da upam, mogoče da bo kmalu je ravno zaradi tega tako živel črni trg, ker mogoče v trgovinah ni bilo tega tako dostopno. Pogreška, ja bih radije rekla da je pogreška našeg čovjeka da će uvijek vjerovati nečemu što je napravljeno na domaće, što bi se reklo, nego onome što mu se prodaje u apoteci, što mu preporučuje stručnjak. Još veći problem kod CBD ulja, općenito kod konoplje, je to što nema nuspojava. Imate lijek koji nema nuspojava. Pravi, zanimivost konoplje je, da imate nekaj, ona to pač pravi temu lijek, jaz mogoče ne bi glih temu tako rekla, da nima stranskih učinkov. Se pravi, sinergistično deluje z ostalimi zdravili. Tako da reka, da to je ena najbolj zanimiva stvar pri uporabi CBD olja, se pravi, nima stranskih učinkov, da bi škodilo v katerem koli pogledu, kar se tudi ljudje verjetno sprašujejo. Kaj se zgodi v telesu, kako telo odreagira, ko uneseš v telo CBD kapljice ali pa CBD olje? Ovako, recimo CBD ulje, ako je visoki postotak CBD-a, znači to govorimo o 30% i više, 50% CBD-a. To su pa že one šprice, ne? To su šprice, da, to je smola. Tako, ja. V takem obliki je pakiranje u bistvu. Da, u šprici, jer to je smola i tako je onda lakše i dozirati i tako dalje. E sad, mislim, vrlo je jednostavno. Gledajte, koja je razlika? Prije 3 godine, prije nego što sam prvi put uzela ulje konoplje, ja sam bila potpuno nepokretna. Se pravi, 3 leta nazaj, predno je prvič uporabila CBD olje, je bila v bistvu nepokretna. Nepokretna. Potpuno nepokretna. A sad sam u Ljubljani. Deva se malo sprehoditi. Deva se malo preshoditi. Evo, pred 3 leti nepokretna, zdaj pa modna pista, to je prava stvar. Da, modna pista, da, naravno, na desnu nogu slabije hodam, ali hodam. Ja nisam mogla hodati, ja sam hodala četveronoške uvrglave, a sada hodam. I to je za mene ovo zaista biti manekenka na modnoj pisti. Zaista. Je rekla, da ima tudi določene posnetke od prej, kjer ni mogla, se pravi, hoditi, koliko hodi zdaj. To je za njo res ogromen uspeh. Da. Tako da... Kaj pa se sicer telesu zgodi, ko zaužijemo CBD kapljice? Kakor smo rekli, nisi zadet, ker to ni THC. Na kakšen način pa dejansko, ne vem, ali karkoli čutiš, kako hitro začne delovati, te stvari? 4 dana. 4 dana. Za 4 dana se čovjek diže iz, ako govorimo recimo o multipli, koja nije uznapredovala jako daleko i o svim drugim oboljenjima. Onda recimo možemo očekivati poboljšanje nakon 15 ili mjesec dana, ovisno o bolesti i o napretku bolesti, o stupnju. Se pravi, odvisno tem koliko je bolezen že napredovala, se pravi, konkretno njej je po 4 dneh nekako pomagalo. Da. Ostalim pa tudi 15 mesec dni ali pa tudi več. Se pravi, res odvisno od vsakega posameznika. In pa dijagnoza. Tako, ja. I još je naravno vrlo bitno kako konoplja nije panaceja. Dakle, to nije lijek za apsolutno sve. To ne znači da ako imate prištić, da trebate uzeti ulje konoplje, ne, ali je sasvim sigurno, ja ne znam, zaista ne znam kakva je zakonska regulativa u Sloveniji, međutim u Hrvatskoj je odobreno za 5 oboljenja, što je daleko premalo. Na Hrvaškem je dovoljeno za 5 različnih obolenja, se pravi, kar je premalo. Odnosno, multipla prva, naravno, multipla, karcinom, HIV, epilepsija i... Imaš Parkinsona, Alzheimera? Ne, to nije ušlo. Ne znam. Još nešto, uglavnom, nema Parkinsona, nema Alzheimera, nema reumatoidnog artritisa. Nema dijabetesa, nema ničega. To su sve oboljenja vrlo teška gdje zaista nema, gledajte, Parkinsonova bolest, pa ljudi moji, pa to su teški lijekovi, halucogene droge koje daju tim ljudima.
i njima nije dozvoljeno, oni nisu na listi za CBD ulje. To je sramota. Pravi, da je žalostno, da za nekatere ljudi, ki imajo obolenje Parkinsonov ali podobne bolezni, ki jih je naštela, da enostavno ni, se pravi, pri njih, v njihovi državi, dovoljenje daju im se psihoaktivne tvari. Z druge strani jim pa devajo psihoaktivne stavine. Ali smo že v času, da se bo CBD smola in dejansko te stvari, kapljice, torej tudi, da se bodo dale na recept? Srčno upam, iskreno upam jaz, da bo. Tako da li misliš ti da će možda izdavati se na recept? Pa sasvim sigurno će se izdavati jer ja neću stati dok se ne budu izdavale. Jer ako oni meni se usuđuju propisati normabele, što bi bilo nešto kao apaurin, to mogu dobiti u enormnim količinama, mogu ih popiti 20 na dan. Nitko neće postaviti pitanje. Mogu uzeti medrol u enormnim količinama, mene, hvala Bogu, intervenozno našopaju sa, znači, 7 puta po 1000 mililitara medrola. Onda svaki Parkinsonovac može dobiti najteže stravične droge, da drži tremor pod kontrolom. Ona določena ta neka, koja je predpisuju. A CBD je što? Znači, još nešto za anemiju, željezo, ako ste nemoćni, što možete prehranom unijeti željezo u tijelo, dobit ćete na recept željezo. Ali lijek za neizlječivu bolest, da, ja ću je dobiti na recept. To 100%. Ona se bori za to, da bo enega dneva lahko tudi CBD dobila na recept in da ne bo potrebno ogromne količine denarja tudi trošiti, da si samo kupuje, glede na to, da je danes res to težko kupiti. Sicer to tudi ni tako ugodno, odvisno res od vsakega posameznika. 18, 30, 50%, recimo, kar se brisk tiče, kar se da v Sloveniji recimo dobiti, pa da je preverjeno, certificirano in kvalitetno. Kaj bi kdo zbral, odvisno od tega, koliko ima denarja, tem več, tem boljš po temu sistemu? Da li govorimo o djetetu, da li govorimo o dijabetesu, da li govorimo o karcinomu? Tako, odvisno za kakšen izziv zdravstveni se gre, ja. Da, o uzrastu i o oboljenju. Znači, što je teže oboljenje, to se mora jačim lijekom djelovati. Mogli bi reći agresivnim, ali to je smiješno jer je lijek krajnje neagresivan. To je prirodan lijek koji u stvari naš organizam proizvodi sam od sebe, kortikosteroide, kad smo djeca. I naknadno sa nekih 18 godina, 19-20, počinjemo gubiti tu sposobnost da sami proizvodimo i tu počinjemo stariti. Dakle, ništa neobično za naše tijelo. Dejansko, v bistvu, tako bom večkrat skrajšala, ja. Naše telo proizvaja tudi lastne endokanabinoide in zato ob nosu CBD-a, v bistvu, ker ima ogromno tudi kanabinoidov v sebi, jih naše lastno telo prepozna in zato jih tako hitro absorbira in zato v bistvu naše telo nekako dobro, pozitivno reagira na CBD. 18%, 30%, 50% je res odvisno od vsakega posameznika, kaj si lahko res privošči. Je pa res, da tudi za različne, kako ste rekla, zdravstvene, pa nekako tegobe. Kdo, kaj. Recimo Minja konkretno, mislim, da je ona bila na najmočnejši, ker nekako za njo ni bila 18% smola, tako da je, glede na to, v kakem stanju bila, je potrebovala majčkeno več. Najlepša hvala, gospa Minja, da ste prišli na klepet iz Pule in lepe pozdrave v Pulo, pa predvsem srečno vožnjo. Midva se še kaj uloviva, tako da brez skrbi. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, še kakšno informacijo več, torej o CBD oljih in smoli lahko najdete tudi na www.klepetobkavi.si. Če imate še kakšno vprašanje, sploh če imate teže življenjske izzive, kar se zdravja tiče, sicer pa imajo kakšne informacije tudi naše svetovalke. Veste, da imamo za vas pripravljeno telefonsko številko vedno in sicer 02 6200 230. To je torej tista telefonska številka, če želite še kakšno dodatno informacijo, kajti naš namen je, da povezujemo in da ponujamo vsebine za dobre ljudi in za dobro ljudi. Naj vam bo svetlo.